Igoti-ini ria Kiambu kuria mwikuirwo umwe gatagati ka eri a njuragano ya bamiri ya Nicholas Warunge gukinyitio mbere ya mucirithania Patricia Gicohi. Sarah Muthoni uria ekuirwo kunyitanira na Lawrence Warunge kuraga bamiri yao gukinyitio igoti-ini ari wiki mwena wa thitango ni wetereire kuheo riboti ya kimeciria ya mwikuirwo munene cira-ini uyu ari murio wa Nicholas Warunge. Igoti-ini riathanire aria ya magakinyio muthenya wa rucio mwena wa thitango ukendekithia kuhuthira Sarah Muthoni ta muira cira-ini uyu. Mental assessment is necessary, so let the first aspect continue with that assessment today as scheduled, so mentioned tomorrow. Second suspect demanded. Na kuo kaunti-ini ya Kirinyaga mutumia uria woragire mwana wake wa miaka 5 akiuga ni ndaimono ramurutaga niakinyirio igoti-ini ria Baricho mbere ya mucirithania Monica Kivuti uria wathanire ahingirwo kwa ihinda ria thiku 7 niguo Miriam Wambui kwa uthuthuria wa kimeciria na uthuthuria makiria utafanio. The IO is granted 7 days within which to complete investigations. The suspect shall in the meantime be remanded at Sagana Police Station. Mention is on the 2nd of February 2021. Na kuo mwena wa kigumo afitha umwe wa borithi uria uranyitirwo thutha wa gukorwo riuriro-ini kwa ihinda ria miaka 4.5 thutha wa kuraga OCS wa muthithi mwaka wa 2016 niakinyirio igoti-ini ria kigumo mbere ya mucirithania Agende Sivai kuria hingũrĩirwo thitango ya kuraga Henry Odongo. Naomba mahakama imkubalie wewe ukae gerezani muda wa siku 10 ili amalize uchunguzi. Geoffrey kama Igoti-ini riu mundurume umwe ni ahingũrĩirwo thitango ya kunyita kiahinya mwari wa miaka 13 na kumuhira ihu Mwena kiregana na thitango ino kuria mucirithania Savai athanire arekererio na bodi ya ciringi 200,000 kana kindu kia muigana o ta ucio. Cira wake ugicokeria tariki 4 mweri wa 2 mwaka uyu mwari wa Macharia ohete nda ya mieri 6. Ngiribotera Kameme TV ritorako ni Wanjiru wa Foro.